Sekunjalo Mzansi Afrika simphathele amaciko kwamaskandi bakwethu nendaba zawo ezimnandi sithi happy birthday ku King Nuba namhlanje. Mina lento ngenza ngoba ngicela uthando. Bese ukujabulisa abantu. Ngoba ikholo koza kwenza ukuthi ngiphile impilo engcono. Awusuka madoda sengiphakathi ngithi ngiyanimikelela uhlelo lethu lezindaba eSPB na TV1 moqala ungena kwishani lethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe ungakhohlwa phela ukushare link yethu ukuze sindlondlobale bakwethu njalo namhlanje kuyi14 zika April la solo ukuthi uKing Nuba bakwethu uyazala namhlanje sithi happy birthday King Nuba umfana waseZweni inkosi yakho konke ezweni emhlabeni bakwethu kanti ke sizwile nokuthi namhlanje ukuthi ke i-hit song yakhe iyaphuma ye-gospel uthi ke iyona ngoma zoshaya ngaye abantu kakhulu ke namhlanje simhalalisela kakhulu si-SPB na TV sithi ukhule ungakukhobi neminyaka yakhe ewu14 bakwethu uthi ke uKing Nuba namhlanje ingoma no music video wayo ingoma iyaphuma namhlanje bakwethu ucela ukuthi nihambe niye ku YouTube kakhe uKing Nuba bakwethu kanti kokunye bakwethu singakhohle lama ufuna ukubooka uKing Nuba bakwethu ama bookings wakhe i-contact number yithi 079 804 2414 inombolo yithi 079 804 2414 kanti ke i-email yakhe bakwethu yithi kingnubabookings@gmail.com uyatholakala bakwethu umbooka awusuka madoda bathu King Nuba inkosi yaseZweni bakwethu esithi ukhule ungakhokhobi mfoka Nuba uqhubeke njalo nomsebenzi wakho omuhle bayakuthanda abantu lo mculo lo anamala bakwethu lunye indaba esilitholayo la sola ithwasa legcokama lithi ke oni ugubhu lwami ngomhla ka19 April kobe kulesibini 2022 ucela ukuthi bakwethu nibukele iTV uzobe ekhona lapho lithi ke ithwasa legcokama bakwethu lobe lihamba nomadlokovu isikhathi kube ku6 ntambama uyacela ukuthi nibukele 1KZN bakwethu ngolwesibini kobe kushube kakhulu bakwethu udaba esilitholayo lunye la sola usikweleti iBorn Free umfana wasemzimkhulu uthi bakwethu ke uyathembisa ukuthi i-album yakhe izophuma maduze umlilo kuphela kanti ke uthi uyathemba ukuthi nizomeseka njengoba nijwayele ukwenza ukuthi uyacela ukuthi niyithakasele i-album yakhe izophuma bakwethu ishisa ikhotha mina njengentatheli ye-SPB na TV1 ake ngiphele ke bakwethu la ngithi ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo.